Tusuna kimatna dingo jigolehin cihitin amasan choreography mata ECYF intin jezo factole testimony and song Ziaka infal intin jezo factole ECT trio intin jezo factole baby Tracy Niang Dun Hoi Muyaveng intin jezo factole short message PYP IAS intin jezo chun solo Chin Hoi Big Hill Town Hintin solo Zabik Sang Zote Silong Hintin Jejo Chun solo Nei Choi Hoi Pengzang Hintin Jejo Pachule short message Miss Vanessa Trung Ivaipe Hintin Jejo Pachule solo Miss Rosni Rungchung Hintin Je Zochun continue delegacy pastoral office nela amahon hintin jejo pachule solo Miss Joyce hong lel di ning e hong it ka pa sia hong lunggul na hong phat nung
hong phat nung mo câu ba hong phat nung mo ba sili e mama noa mama he na ho he na ho na he na ho mấy tây kama ina set nau i hai sanau so mama ta tulai hi ku ko zum khom pi chele hin le mấy tây kama ging thak anei teu testimony le la mi thikai pul the ging thak hoi tak da tampi nei taw e ho loin ilakin chalo smu hi min na sa de na la semu jun tu chu ama hung na je hi mấy tây gam athaka focus i bol da diwa i kimel he naw ki ko ama hung pot phat phat le missionary board lamten alaki mu pi intiwin set khom dan lampi dim ti jun testimony minute hum gen ti zo la sa din ama langjing lam pe ka kile jekin eilanu sekin ngal ding jun tu hin gianta we welcome you lak pase yam nungai bani aduna na ki isei dagi koina mitei feel dagi koina mai un thu pase kui ra bani adu amu mai un sinba adui matam do la kane haibai su thaje bani madugi focus oina hal tu korak pani aduna isona bol bi do sanu nabi testimony machi amaga isei ga adum isei ani sakya bani matam amada Prabhu Jishu Krista kanano khangdana ibun sile lami adubu Prabhu Jishu Krista ki ina ngasidi aibu kan biba phangle adugi short testimony adu li jingai mamangda show na yon da bibiba khudol asikaloina na show bu thagat paise maktan saksagi Lingsiphai Jishu nangna oi hanbire ai koi bunangi kainya ko phupire nangna ai koi bu ising bu ajung bara jingbina ba do pire nangna ai koi bu Singi mangal oina ba khanghan bire ai koi bo mi singda ishor gi machani hai ba thaga chari prabhu jisu hanna hanna nacha ai koi na Prabhu Jishu hanna hanna nacha ai khoi na hallelujah 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 hallelujah
Shiva Jisu Nanga Oi Handire Ai Koi Bunangi Aiya Pukpire Nanga Ai Koi Bu Visingbu Ajung Bada Jingbilaba Bising imangal oinaba Thanghan bire ay koibo Bisingda isogi machani haiba Hagachari Prabhu Jisu Hanna Hanna Nacha ay koina Chari Prabhu Jisu Hanna Hanna Nacha ay koina Hallelujah 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 Prabhu Jisu Krista loksilapagi wari mate makatang lizage matam amadai Prabhu Jisu Krista si khangdaba imong Hindu gi imong lai muti latuna leba imong amadai pugle aduga taibang pan bigay ba haraw nungai ba kaya dai gi punsi se lelaga taibang pan bagi haraw nungai ba dai se dam wakhal se lupaga lerami aduda akoi gi kunsida gospel gi pauk sandok palai Laku matam masida aina Prabhu Jisu Krista gi wari si asum taw matam dagidi ai se fellowship sale fellowship sa matam sida laikai gi missing na ibo how ole aduga antongan mamong da ingon da torture kaya tawi even ai gi bawana bible ase amana nang Christian oiba yaro hena bible se mai thado he koi bawana aduga amana nang Christian oiba sakpa yaro hena fellowship ka ba yaro hena bible se amana thang yan thakpane adudagi di aina bible se Hong na po basi kay bagi puksya basi da ina hapa ga lona ay fellowship si yaw basale ito da nung madi langgon lai manay da salvation ke mamada ay si imanaba koy hum sa minay ato da imanaba koy hum sa minay basta imanaba ani madi salvation ke masi naminini suzala ko da sampal kang tharaga siyalaga modi satkre ato ko ishona mata da ai bu kan binana bagi da thaurang tawi bani hai basi ai thazarki matam da Prabhu Jisu Krista se aina madugi ke madu yaw matam da ishor se aina chana masak khangi haraga ai gi pa pumna makase aina haidok sare haraga ai Prabhu Jisu Krista lokshan ki madugi pulpit adu da aina kapaga haizer matam da maduda ai gi isada amuk asoki mati nungai ba harau ba kokthak ta arumba mapuramaga khamyang yang bugum nas chongning ba harau ba mai ngonda ishona pinabiki adu gi mathakta adu hek halakpadagi di hana ot nairamba ingonda awa pirammadagi hena tamthiba mongda aige laikai gi misingna aibu tinabi daba maramdi aina nisa chaba mising gi maktagi tongan ba adu ngaukshin ba mising gi tongan laga leibase aibu mina homo haibi bani mina adu dagi di aige di imanaba sutti na ningai se laitre lain manadramina adu dagi di angang sing khara tinaraga dumaina ise dum laiba matam asida nongmadi ishorna aingonda wangang bi badagi aise magi wahai tamna bagi damakta aibu kobiki matam madudagi aina ishorgi wahai se tamna chachaki tamna chachama matam asida imungi mi kanasu takthokte only ima khaktang khangawe aduda aina lona jumdagi phi khara puthok pondha khara puthok mon khara puthok tawraga aise ishorgi wahai se tamjal chahi ahum tamme aduda ishorgi wahai tambala ko matam asida semester
break lakpa matam sida mina setna bogum nai phije set pagam kide mina chana bogum nai cha bangam kide matam de yumna support au bida gi maramna adu semester break sida aina aigi baba gi makhong si pairaga aina yumda chatlaga baba aina da thajariba aina ningjariba prabhu jisu christ di aigi kanbiba mapu asengba chumba ishoni mahak makhoina aibu thingbiganu nakhoin taw haiba thabak tawge haiba matam degidi iman babana aigi kokta nan thabiraga mittagi pi taraga kappaga isana satpa line adu thingaroi hanengonda yaba pibiki matam adu degidi aina abu aigi imung manung asida aina issue se kamaina pusinjige haina aina prana tawe aina kamaina prana tawe aina mon gi bedsheet che aina hanba lerakpani baba gi mon asida aina hapani aina ishor da prana tawi ishor aigi baba na mon asi hek khangba matamda nangi wakhal khanba ngamhanbiu nangi nungsibudo baba gi wakhal khanba ngamhanbiu aigi bedsheet aduga aigi mongum asina hek baba gi kokta thengba matamda ishor nang nungsibudo aigi baba gi thamoi da phawhanbiu haibsai prana tawjarki matam adu dagidi aigi imung se sanamahi ninge matamda aigi imungda aina christian oiba aigi ataina sanamahi ningba line je tongal padagidi aina ishora kana prana toraga aigi sanamahi se aina thugai gibani aina oza tai thoidokpa kauje aina ishora prana toraga sanamahi se aina changaga kambi adagi sanamahi ge leiba murti sing pulap se aina pulap konsalaga maningda thammaga sanamahi je thugai haji phawdi karam toroktri hayeng kona sanamahi na kari attack toroktoino haidi khandre adugo haji phawdi aingonda karimta manglak na ba kaidobo kenta thokidri aduga ina prabhu jisu christ hena thaja ki bije kaino haraga sanamahi thugai ding mamangda nongmai se nungthin da tummaga lai matam sida sanamahi sida agi khori sida metpane metpa matam sida khut somjin namba ai ji isa se paralyzed tore sidare manglak na ba haitare sanamahi na matam sida aina ai wakal prana tore prabhu jisu nang na chumba sengba ishor oi targadi pungpam masida ai bukan biu haina nazareth ki prabhu jisu christ ki mingda ina hek hai matamda ai khori da namam base phalok thadokraga aingonda adugumba angakpa thokdo amasu thokpi kibani tummaga leba matam sida ima sina laaga sumaina harame ibema ichano pe ai ki ichano pa giant na ningi ba ishor do ta seng namak ai ki khoi ki kanriba chumba hengba ishor ni na makhoina mahakna ningi baduda nang mirai ba togano imadi nungai ba lambi da satle na khoi suma gi matung ilaga isho thajar o hai baduda gi isi asina aingonda khudak da phone tore aise ministry sapne ibungo aigi mangda aduga aingonda mit oina nungdhin da sangsangna na utlaga ima se laigi da bata gasu ima na aigi nak talaga adumaina takpiram me haiba matam sida ai christian oirani haina haiba matam da gi isi asunga siti baptize loroga fellowship loroga service karga lai aduna asumana aigi punsida aduga babagi wari dasu masagi bible mari tharamba aduga bible thangna yalamba nupado ngasidi ishona wangangbiraga aikhoigi salamgi church sabada mahakna khwaidagi achobo responsible loroga ngasidi koi salamgi church sabada ai babana lusingaga lay christmas na thawai yaure hiram kudimakta thawai yauraga lay adumaina aigi punsida asumaina angak patogi kiba honghanbirako mayamdo ina telapna haijabani yamna hainingbadi lay adubo asab matamda mayamda kudom tamjage loisalakpada aina ise makhaktang aidi hojik dining khata mamina haraubugi chongbugi ise makatang saksage isora thagat phongdok poina sida baidiro mapuni laisembani Jisune Wangna tagachi launa lauduna Wangna tagachi launa lauduna Yeah Hallelujah Yeah Hallelujah Asugam thongsan hai babu
ꯅꯪꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯩꯕꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯕꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯩꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯣꯡꯂꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯣꯡꯂꯁꯦ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯍalleluya mayam haise yai yai ye hallelujah yai yai ye yai yai ye hallelujah hallelujah heavenly son of God be worship
vòng giác sạc cả souvenir ka siam khan ko chum vai phe sunga ko chum zo si hop so litin message ka dol lai message chi chum chum ka donga zina chu kalung thim khoi ma yang chu reverend esprim vai phe na zi message ka he ahung thak tu ten again oi bek pu pathian thu tom ma jeng eti ai la ka vak sima hi le pu Thangkai le pu Lungpau Jesu Christa zui dingo asao asu thak pe no ko bangahem ti tulai khang thak te in a theory imagination mai ki he zia message khan chien takina tak langa papri mina gen na chun Jesu Christa chanchin pha pu Thangkai le pu Lungpau saptangwal robat watkin robat chung puin sen vonong puilu zo nungo akile kilamo verve kho hukdam pa Jesu Christa pom niu ki padhin ithagau be huk do ki pu ithak saule huk do hi jiun masanga chun sao te thingbul suangbul bete damlo na ine hi le ki thoi te ki thoinan bangmana se lo le thi theng jiang te Ziegola tu tak sakove la kinet na nei lo ki kai te hi zie ki patsu chanchin phan ei huk dokin zie bep chule hi lo en kum tu huk dan nai pe ti tho zika atom na chai na ha chom cha zika ele hoi ka sama mai ka lung ti mo khoi ma ba tu kum gospel centenary ma to hi nangun question chom la dong khati mo ka he po ken question dot na ka tu kha la ka hak sa ka sak pem chu gospel centenary I mathui akana na dia tisat ong ke bol kha atin lo zekin aboi mama ita ala tamu tu chung e tai hi thil dang lo na ding tai po ipi pu teo le inu pa teo kum zaung tai piu chanchin pha aban tai pi ding hiu ti lat sak ti sang na tai hiu chanchin pha po zom zel ding I kum tuang hin hu ding ngai tua van gam ting tai tung dinga te taka igin na to dita tai ding te hiu ti ta simbolika ki manga ki tai ding he ki kalagena ziani ka gena khan pu Thangkai le pu Lungpau hi neu cha chanchin chom kim kalagena ni dang azun ken le ka heloi ka chien loi amau hi saptangwal azuyo pathian thu lunglur ma ala piang tha ko Christian hi wa je ki pat chu pastorong hi wa e ala wa ithau lama ho tu pui tu masa hung jeng da na kala ko hi la oi tak cha kasim pha da khan ai zola chiu hi avela chiu khat ve chi na wa hin ala do hi pu Mizo Hills district ni lo ka chom mai pu nang chu Manipur lam te hum chom thei pong ga te hum so ki ni mai ti bol tang ko ke pat ai zo jan chia lo sam hong ki le ki ta a chie ki pe ding tam di mo
ala chi ki zelu adoi dik po thum ve chi na vun ala hamu ka ngai to le pu Thangkai le pu Lungpau gi ei vai pe mi le Southern Manipur namzo sia dinga sa khong polut tu he Gautama Buddha ai lo le Mahavir ti holo go le ji go le chu lu le Gautama Buddha holo kha amau religion kha lungoi theilo ji ka chu alung ti mu lungoi theilo ki thek yeng khan thil da ngong phu do we ji lai ta kai le wang ji go chum ke lo tangwal fel pani hiatthiamlo doi ma jing government na sem ten a hu minong zik thawa khominong sim do le mak sama ma jing heta puna wati le khai no avak sim ki ru kha lamdang sama ma je ma le jigul hen na kha doi ta lon ai zol gam chan a vela chi wa a chi zo no khan le thudik ma je wa ti tak ma je ngo ji ga chu sap tangwal kha a history a hele tampi rom de lewa 1891 kuma political agent British te political agent Grimule sap kang panga vel Manipur Rajbhon ko Manipur leng te na la tha ji ko sap kang te pathian thu gen a Manipur hong lu aha khak se 1894 kuma William Pettigrew luta thangmei ban ka sam thong le singjame school la hong pathian thu gen phatina del do he mun thum da del do do non ukhru la thi la nangin avalu ta je 1896 Manipura gospel hong ru na 1896 he je chu William Pettigrew aung la ga he south lam mong hi ala lu theilo Mizogam lam le Mary Winchester kidnap je ko apa tha pe je ko sapten pathian thu ba la go nawa wala koilo asoi go nawa ava nawa je chu chanchin bagen te tunga hi ei ga ma hi le lau ti ku mala lu nom lo ala lu ngam lo je hun lai je British government en alu na de permission ala pe nom lo sap tang wala kum ni wal permission mulowa ki vai kei ma personal experience de ba gening ka lekha Paul thum ka hi pat pakhat na la ka hi Paul ku ka sim chan Paul ku hi pasilo metric ke exam farz gam kamu e chu ka ki thiam sak ma loi le pai ten le thiam sa silonga kaum la yo chun inter college competition na hi ka chia pakhat na ka la loi hi le ka loi ten lung khamai khat we isei competition ai pani na ka la ka head master pa ne yoi pu ye gol kho be chu min le la su no ke le ke song ke IS exam di kala tuk na sama ma ye e chu kalung thi mai chu ai di sa ki koi mai ke e chu silongas ka si mai le zillai vel kuki worship service aba silong inter collegiate evangelical union vela involvement ka ha nei phadin ka result hoi potem de ye ka chu ka le khasim ka concentrate thaile ning tin delhi je ni ka chi je ni kum ni ka ba uma ka zo no IS ke exam ding hin ka pau cha ta pathian gen ka pau cha ka lung tin ta ka pau cha mai ke he thei ti vai pe ti IS um khanai pu e chu ken ka ne ka patin pol thum ke patin IS ka la tu pi e pathian gen ka da ma ka do ta chu ka pau cha na hi pathian to ki ho ka hi polal pa Delhi ka hung zo nunga IS ke exam ning ka ki sing sa na en le chun leima som ta gin ka ki hi nang leima som no te din ka gin chai te ka chun mal som ta le sai le pien ka ti chu mal som na dong tak le sak lo le pikin ka exam pha da chun mak tak main history paper he marks of poi kahemila mutake 11 kahemila kaung minin nga masang hun warning bell lagi je warning bell lagi da chun revise ka bol ka bagal ka thil jik choi ka sama makalungoi mama ain la
koi answer ka jigzar ka simele pakhat avat ta chu mark som bu po pakhat avat ta chu kei exam kum kamasanga chu amy te khatin is amis is amulo na chu mark khata chu ken mark som bu kamat so ding zina chu boloi lo leng le som thum som li be mo ding ka ti le kanar wasta lo ka khuri ki chom ye minin nga singa chu le khan sa no pen ka jiga chu ka khuri te ka tu ka jige e chu ka hung po ta hin ka senior te je ne ka senior ten ko kha bu le dong la boloi na me ti chu ka boloi pui ka ti go le ka mi thi fa je zing ka lama he ni ta lama ka bowling chu ta ka ni break ka nei sunga hi le kha la simpung ka tin pang chapeng to in mai ka che ka mi ka singa hampala ka kizama ka lung thim ka normal ki theina ni ka te ka pang cha yo phada chu ka ba ball ki ga chu a hoi wa nga ka lung oi thi ta pu ka nung ken le kha ka thota tu kum wang is so mo pung ka mark song bu kong tai sanen je so tu kum is mo pung ka tin a hin la loading di kahin service ka chu mo di kai kum ki ka mu te te na ding emfil le hong bol to pung ka tin je ni le mu siang den ka le kha so si to ka van zo si to hung ko ni ka tin ti thei to ba le kha sin ni si lo hong ko ni tin je pha chala is jing do di kai ka ti le kha ka thota le se kanon le alamu je zo nu chu rezalung po ta chun a rezalung po pha chan is kamu kangai to le education ki ti hin awareness e pe kei ko kem ti bek e het sak ya tom pe ni kei ko kem kanu ka pa ku em bang mi kem khoi ta gamom kem ti het sak centenary chunga hin educated person kara dinga kei ki mu do da na chun kei ko kem ti ka ki ti pa dai le kei southern manipur chanchin baung polute tu te chu kahi je te nam chu kahi ti ka ki gel do kai chu ye ka chu ale je gola inheritance hoi go loading thupi nei ka hi le banghem ka mo pugna ti ka ngai tu pha dai le reverend thangmurin la pu thunun lo kholai na go le chu kei poi ka pian na lal thi sana hi thiam pulian chung pen hebrai te bung li chang som le li to chang som le go mai simin ka ahin wana la chieta pathian chapa jesu thiam pulian pen lo pi tak chu inei je kun igunu hi tu de jing etiu thiam pulian pen i ha lo na teu e happy phak lo nei i puwa e ho gola patem na tin chenga la tu tamale git lo na la nei lo chu nei hi zo hi hirom le pathian ngai da man la ke an thau so mle I bo no adingin e ma som pek tan ka ki pa ki Ki
ตัดปะทีนี่ในปีอามาสานปะทีนกินที่ปากทูเยนูเก่งไงเลยตูหุนลุลตักปะทีนี่ปะทีนโตCentenary committee member เตโดยสักนากระจันจีกินอามาเอากินปะทีนมินินที่ปากทูก็หงเยนะทุกอย่างดิ้งตีก็เฮ็ดเดียวจนก็กิสูงหลาหมอCentenary ที่กลุ่มจะขัดเบยจูมาฮีเกย์บางซีกะปะทีนี่จิหุ่นลุลตัดไม่ไอปีแฮมตีฮักกิ้งไอตัวจิลำจุกไอตัวเล็กสูงหลานันก็ดีมาหินละเกย์เล็กเกย์ก็คือ justify น่าที่ไม่ฮิติทนุ่มตะกะคงอมนาจะเอเล่ก็ข้างไล่ปีเตต่อนุเมเต representing in ปะทีนี่ตัวนี้หินจะตะกะดิ่งอินเอเตลดิ่งอินก็กิ่งจ้าจิกจนปะทีนจงยินที่ปากทูเกนินปะทีนจะโลปีนาจังตาเห็นอาเมนตู้ก็จบปิกฮักก็บังไงก็จบปิกดิ่งไอปิกจะเอเล่ข้างทักเตอาดิ่งอิตุบหน้าโมสูเทดิ่งอินตักซาเลทกาวที่ถนนหน้าอปอยโมซีเตียฮีอุดมปีตัวทุ่งเย็นขบักง่ายทะเลวจินก็ทุกเย็นที่โซสีข้าอามันcover วิกตันก็เฮagain หอยมา a personal life story เอวไว้เพเตอาดิ่งIAS officer กำเงยกี่ปัตตาอามา personal story หงเย็นคัน challenging และ inspirational ที่ไม่ฮิตยมาเอซูธนูมาอามาโซ่ที่เราดิ่งข้างไล่ดังเตนเล่อามากูละIAS แฮมเอโลเล่อิมีเตสุ proud ที่ไอ้เปล่าที่กะลุงที่มันห้องเบสกันว่าไอ้มีเดียนที่สูงปีนะดิ่งข้างถักเตียนอามาจันจริงค่ะง่ายทำไม่เราอินไอ้มาไอ้หอนเล่บางตีนก็มีเตะหอกระสูงเตะหอสูงหน้ากระบอกเทียมตีที่ไงตัวดิ่งวันอามาจันจินห้องแชร์ซิกินอามากินเล่กี่ปากทุเย็นหน่อยคุณนี่ถ้าเขาโลซิกินเกล็กที่ prepare ด้านโต๊ะกินตัว topic เกมซูเกมนึงกันอามาสันตุบหน้าอภัยมอสีของเกมโนตาคิดทุนหน้าตักซาหินถ้าเกาคิดทุนหน้าอินเนย์น่าดิ่งตุบหน้าอภัยมอตัวลายจะต้องตักเตียนตุบหน้าจะอินเนย์ตาวินกับยิงจ้าข้างทักเตเลขัดทีมตั้มตักอีโอโมอหินละต้องตักเตจูจามปุรเตเกนดานอดีกินจิงก้อนปังเตเกนดานินสูนินก็ไม่ยาจานเลยก็คิดจอละที่ฮิตินนไบเบิลอินเกนะเอฟเอสาบุงงาจุนเกนะนี่เตฮีอพัตตากเราจีกินละหุนุมังพัตตาอุนาทีตุ่มนายในเราจนบางทีอีหุนอีมังพัตเทซิงดิมอามังพัตเทจูเทไม่เทนี่เจงินบะเฮมเทลพาบอกกะที่จูตุกหน้าในเราด้านนี้เป็นไงแล้วจนเลยตุกหน้าในขัดได้จุมั้งจีก็จนตุกหน้าไอ้เนี่ยเห็นอีหุ่นมันตักปะทีนึงไอ้ปีกเตะหออีมัดดีดานไอ้ซิลตีละจีก็จนตุกหน้าอภัยมัวเดวิดลิฟวิงสตันกิติค่ะอาเคนขัดอินเฮดิ้งอินกับยิงจ้าแอฟริกาก็มากอสเปลพลูดมาสเปนตัวฮีจีปานอาหุ่นมัดดานก็สิมโดนี่จนตัวไหนละก็เห็นหุ่นกันในเดียวจีกินmissionary มาสเตย์หอ life story หอเฮกัสซิมาจิกัสซิมน่าจน David Livingstone นี่ขัดเห็นดักกาสมเลลีน่าเสียมาหม้ออันนี้เอาไล่จนทราบกำเตย์หอ example ตั้งตะกินอิมังเสกไว้อันเห็นไล่จุดจามปูเวลที่ปัตตา example หอยกระเฮ็ดphysical ตักสลัมเล่ทางเอาละมาที่ discipline มาปะทีนินตัวนี้นะจอยสานเกมา personally เล่กันนะเฮดฮีUJM เปล่าปูกิติฮีอามา story จงจันหลักกิปัดฮีเจกินกับบักเยนุตาอุปาปูจูเล่จุดจามปูcopy กิปัดเล่เฮเราจูปังโซลตีกิปัดจูมั้งstory กูติดเด็ดๆกับเฮปูหินละอามาฮีมิจฉา family กิปัดหุ่นกิปันเออนุเล่ปาเตจกามาวะ matric exam โซวะอป้าโซจุนเล่ Bible อาซิลอุตินเล่อาซิลนาดิเล่เป็ดเฮโล
zi family ki pada hung ki panahi ahin la afelin atai mama atai mat na to zi atai mat na ho discipline amale aman ahun mat dan te ho athim kha mi te a impress mama mo achina lam lamin ama chu kumbang za them I bible sim zo chun shilong ahun na baptist te to na sema zi zo chun kumbang za zo hemin pathinin a choi sanga CBCNEI ahun associate director hem in akai sangai sa pawin hung gen mai katin sa paw ka sa ami parable of the talents akiti I mi hau sa khat chun I talents ti chu si hum na ya sumahi asuk te kha mi khat talent nga apin mi khat talent thum apin khat talent khat apin ahong ki le kita hun bangza hem zo chun talent nga nei pa khan a talent nga kha ala supungin atam zo panga ma in ala supunga so ahong ne yamo talent thum nei pa chun le a talent chu ala supungin pagok aneya ahin la talent khat chok nei pa khan bang malawin a talent chu ala vuya bang malawin zilai khasuma hi ziken ala boy zikha italen teo isupun dingo ti kha atop nan ka hongge no ta tupna inei ding chun italen ho khale iki head do angaya pathin idot chun pathin in ei head sak dinga hi zi italen pathin in ei pik te chu isupun nge ding wa hi zi talent panga na supung to pathuma na supung pa chu ahong kileon a master patun. Well done, good and faithful servant at the Zihin kalong tim ako'y mama. Ni hong encourage uta. Igen thei sun chu patinin Malaysia pehla igen hila omle tingai damitin ki pathi. Alas pin ka chanjal pathian ka thangba phat wang ki sei sau thei ta pun tin a kho pun kamasanga te nin ka sei din zo se sei chai tan la kan ki sa ka hum kum la ki chai ta
Amasang hita bang phat phai pe pa pathian thangwan halang hilai mona kaung din do theina pathian le ipu Thangkai le Lungpau chuteng le omulam kal ho chunga Jesu mineng ka ke pa na kan phonge Bible chamun khan simming ka ting jo phat pathian wa choila kan sa de he 2 Timothy bung ni chang thum nangman Christa Jesu sepai phata abangin aha sa ka thu gim hi nei thu pin sepai gal sat pet koi ma tu hin khu a khan khoding gel nan a kisuno ji poi pha sa sepai apan sa pa lung hai sa ding bo alung a he pathin Bible chang se ma phat the bu pi han lang pathin wa chai la iza sa wa hin gijong le tuni a ke testimony na he nai lo hoding in ke hi thing noi min kana pangin zula sa khama thin kho kana mangin ahe bang pathin in February tayu so mi thum 2003 in em songil mona krisa hu hina eina petan ita gran pathin na ka hin tongin 2009 February 15 in hiji EOC te hin all in nation ina piwa pasal kan hi pathin thangbat man ke pa lo se hallelujah hallelujah Long na bahin ko din gel palova dam sa ho banga kanalian life so lung le mahin ko din gel palova dam sa ho banga kanalian life so Kalvaria thisan manduka lo hachun ke ma e ko tai ana tongin pakai ka hunge nahi lam zum din ne ngai dam din o vai ge le zong lên chọn se na ho kisi phung in tu nang ka hiền bele nei na sang in no hallelujah lấy nộp sa na ho kang pi lai chung ta lấy se hiền kho Anna de tele go mun lam zona ke ana zitani kapa kai rai lu na he man lova pa kai ka hunge nahi lam zon din ne ngai dam in o vai dòng lên cả tròn xe na ho kisi phung in tu nang ka hiền bele nei na sang in no zula sa hin ko kaman lang him na thala pathin de lawa hin ko kaman lang oh apa mai nge Oh, apa mai nge kapat sa ho chu. Ko kit thei ding cho hit apoi. Hi do na pakai kun ki panin ti. Naleng ka ma ding ka hin na pu pinang ka hit petai. Hallelujah. 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 Oh, apa mai nge kapat sa ho. Ko kit thei ding chu. Ana hi tapoi tuôn ki pan hin tin la len lam a ding ka hin na pum pin nang ka hin pe tai pa kai ka hum ye nahi lam zong ding ne ngai dam in no vai ge le zong lên
son se namo kisi phum in tu nang ka hin bele nei na sang in o lo pina pathian chang tahan tu chung ni program he programa tu sei dinga kaminam lai ka kisung lalin ka za acha ke pen ta kisung lalin me za chan me midang ho seven ka tele achu mo mo ngai lu na zala e sei zilven asai ma chapen reven khai kham le committee chunga pakai min aven ke pa thu kan thong na hi iga ngai to le tu nya hung ding ho bang chu long ye hi le mi america para hung khat pa mi IAS hinalai ke I macha ki hilo I piong ka sei diam ka hepur hi jong le pastor ka hi in badin pastor I pi na pa ka sei ding he to ni hen atapik ai pi no cha hele pu Thangkai le Lungpau ko na tu la nang le ki kil kho na pi mam ti hi sei ding hi ka sei ding ka pon ka ji zo se sa man hen sei do ta izo ka Bible chang sim chu nang man Krista sipai nahi na a gen the ha sa ka thu hui nei thu pi na ti a Paul in Timothy requires about pa hi timna bol pa hi Bible class MD ka graduate ding ni in ka principal pa Bible class a na pi hi in Bible class ka kai la gen the ka sama ma jing Bible class ka hong kai zo zo na wang MD ka chai pha la wang gen the ki thu da ta hen ka ne ti hi ai wang ka graduation nia Bible chang se ka ve na hi le gen the le hung ki pan ding a hi ti se ka mu chin ta isi pa kya in ka hunin ka nu ka zinu ka ma ka se dan thing boy gen the I thu pan ding a hi ka Bible chang hi ve ka ti ro ka ji ko ma gen the I thu pan ding nan lo wa la pathin na ka to lo ding a hi nan lo ma lo nan lo ma lo ka to ding a hi ka ti le ama ahung nom wang le pathin ka man la pasal ho hi ni me ya ki kinga a hi na tam zo hi kazino nei til kho phanin tin kyang tang na ka mang han tan pathina de kaung ki than do han ta hi chu Bible chang tu nya ka sim ka ga mu do na ka se hi Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin ka pu Thangkai le Lungpau dinga a pathin tu nya ki ho da ka pathin ma sape tan nang ka thang ba din hi hepa mi tampin tu ni ana thiluvin ana mu no ma amu thei po ve ke ho tu generation tu khangte dei mu sa jeven ka khang zo siu ta khelin ha le do na min ka thang ba ve he pakai tu ni ko hin Centenary kom zakhat gospel hung lu na kaman tau ta ke hanen nanga dinga pasal lo hing nu mai lo hing Christian lo hing hi thei ta dingin en zolanga seminar paper ho zo si tua kin ka se ho zo si nawa choi la ho zo si phat the nei bu pi da ka ta he ama wang mi hem hi na ka ki loi khom na wa ka bol khel ka se khel ho zo si nei ngai dam ben ti a ngai dam ka thu ma he lo pi na nang ma hung chang tan ka pa ka yu Nazareth Jesus Christ sa mena ka thu ma he amen pa ka mai pram bang zo ta ai them apang hong ki ko ka lo zo si pe ho kha le mi pi te la chongon ngai thim kom don he Jesus is the name of the Lord Most High, the name of the Lord is our strong tower. The righteous run through it and will not sin. The
in number 2. Lungpau kapatin bangking itu pun bangsa hem akibat kesing sama teho nang ini dia ginung patin nang masun Lungpau sana tapun ate tahun teho mang pang train kaumo nang ini dewa kuizera kunihun surun teho le mang zon kita nang mam kamari pipika nita khade musat izin nabin choy dipagin nabin papu bangani kita sasanga hoi zole khazo Lungpau katil bol na zo siwa nang ma pa mala sa ting teu nang ma tu pangai tha ting teu le katil ni na bang kim nagi bang kim le nang ma mi lo ting ding ti Lungpau le ka sa pa le su kan zo si so ngai joy hoi ke katil pa mala sa ni ko ngal ni
gam sa ho banga kana lian lai chun kan donia thi san manu ta hulo ha chun keima ei kong tai ana tong dingin hallelujah nung le ma hin kho ding del phalwa gam sa ho banga kana lian lai chun kalvaria thi san manduta yong ha chun ke ma e ko tai ana tong din hallelujah pa kai ka hung ne na hing lam zum ding in ne ngai dam bin o vai ge le zong lên ka chon se na ho kisi bung in tu nang ka hin dele nei na sang in no vei lop sa na ho ka ngol pi lai chung ta lei se hin ho ana be ta le gon mun lam zona ke ana che ta din ka pa kai ngai lu na he man lo va pa kai ka hung ne na hing lam zum din in ne ngai dam in o vai ge le zong lên ka chon se na ho kisi bum in tu nang ka hin dele nei na sang in no pakaya pai hallelujah agi payo se khode mutte mai nghe tập hoạt trên xã hội chứ sẽ thấy dấu xin lỗi con nó sạc khoa một đêm hallelujah ô apa mai nghe tập hoạt trên xã hội cô kỳ thầy đến chú ana hi tập bôi tuôn kỳ pan nín tin na lên ngầm a dingin kahin na pumpin nang kahin pekai pakai ka hunge na hilam zon dingin ne ngai dam in o vai ge le zong le ka chon se na ho kisi bung in tu nang ka hin dele nei na sang in no lan hin sang ei the cross lampi ka zon lahin hallelujah asa thei zo sin sa khom diu the cross lampi ka zon lahin ke ma hasana izong na season tani hallelujah I have those in something the cross lampi ka zon lahin ke ma hasana nei bom zing nung sunga di hi zong le che zing ka ye ta pakai
ngày luôn na in tôi mất ra đây khiến dâu lâu đi này sẽ cả đây lệ cả ngày đã là cả vui ta kisi lâu hiểu đi hasatna dâu se nuôi à lên cả hi lên na tông cả hi dễ in em mà mây pi băng zing zing dòng lệ apakai cross tâm pi cái dùi xin đình apakai ngày luôn na in tôi mất ra đây khiến dâu lâu đi ngày sẽ cả đi lệ cả ngày đã là cả dùi ta kisi lâu hiểu đi ta cross tâm pi ka zot la hin ling le kho ka pal de đi thi na pai sam yu no ka zot đi a kho đi ke ya ka to đi hi zong le zing ta ke hallelujah ela ho no se hallelujah ela ho no se hallelujah ela ho no se hallelujah hallelujah tâm pika zola hin ke man ling le khao kapal te din thina mai cham lim zong ka zodi a khon ni ke ka to din hi zong le xin ta nghe apakai ngày luôn na in tôi mất ra đây khiến dâu lâu đi ngày sẽ cả đi lệ cả ngày đã là cả dùi ta kisi lâu hiểu đi ngày sẽ cả đi lệ cả ngày đã là cả dùi ta kisi lâu hiểu đi cả dùi ta kisi lâu hiểu đi hallelujah.
xin in hùng nâu sang mà lê để chúa cái tâm na cross và thiang chân na hi và kinh phong sẽ linh ca và kinh phong sẽ linh ca lần na Krista cross anh chân hi xuân tin hiểm ta nei boy hiểm hiểm là ta nei boy lần na Krista cross thu biết lâu thu Ngoài sâu ta bố tô na đi Giêsu Christa ala va sự đã thoát kính thế liang va Giêsu có xa ấy so biết ta Hallelujah, Hallelujah. Lalpan thưa bi, able big ta. Lên cu đi lên, thế lên đi hô tô. Đã kết chia kia, thùng lê mong yên. Quang kinh tăng chỉ đăng đăng tô quang tê lê la mi bạc xeo ta Think you're alone there in your silent storm, but I've seen tears you cry, falling down and trying to drown the deep love inside. Let me tell you now, we're walking in the dead of night. My soul is turning, when your hope seems out of sight. Keep the candle burning. All it takes is one steady heart in a world that's turning. Shine your light and pierce the dark. Keep the candle burning. Keep the candle burning. When you're down and you're discouraged, when the darkness covers your view, you gotta gather up your courage. You know the Lord is gonna see you through. Let me tell you now, when you're walking in the dead of night, when your soul is turning, when your hope seems out of sight, keep the candle burning. All it takes is one step
thu gen tu pa na thu gen ma nga ka ba gen nom phat chu sa pau he bang itam tawa yi ga chun I thu he tu zalen taka I amen the na tu kun sa pawa hong ki gen ro taka le ilung tim khoyo ma amen I tim I ki ko ni tim le ala ki ko ma hi tiu ken a hello tia ding ka thei top so kon le taka le a hello ten ke pau a het ta ko le hong ki ko dok kim tinu mo I tu zalen taka a het te khan I respond ying ding I chu kon hek sak mas ai Good evening, everyone. Ni ta phala lengun It's great to be back with you. We're really enjoying our time with you here during your Centenary celebration. Centenary imar khom hui nom ka sama ma yengo tuni ta huna lala ko ko hong pan thei ki je kun ka ki pak ma wa hen We love your singing. lala sak teo ka ngai nom thei ma We would love to take all the groups and all the individual singers back to Northern Ireland with us. kaung ki pa na Northern Ireland gama la sa tejo si pui ka no mo ai Would you like to come back with us? keu gama la hungu to em la sa no la sa tejo si ka Oh, that's good. That's good. apai Now Robert's going to read the scriptures to us, and he's going to read from Matthew chapter 5, and he's going to read verses 14 through to 16. Matthew chapter 5. mathai ji bunga chang som pali som panga som pagu isim ding wai mathai ji bunga chang som pali som panga som pagu khovel wak lehiu tang chunga ko chu sel guk the a hi poi min thau mai halin lanoya akoi ngai powin atun nan atung jo se oi ti chun in sunga mi zo si asal wak se hi jigol ma chun lova ko chu mi te mit muin wak ta hen ti chun lathil hi phat teu chu mun vana la pau chu choi hoi thein lao Matthew chapter 5 is part of the Lord Jesus' great Sermon on the Mount. mathai ji bunga na hi ilalpa jesu christian tang chung athu ger na kha alahi ai The Lord Jesus Christ in verses 13 through to 16 is speaking about our witness in the Christian life. mathai ji bunga na chang som le thu par som le gup na san hi isimai le lalpa jesu christian te khovela imizio I na ding dan omdan tak again hi First of all, he speaks about the Christian being salt. He speaks about the Christian's influence on others. akhat na ding khan christian te ging tu te hi chi gol hiu mi te adinga al thei ding hiu ati alagena Then he speaks about the Christian being a light. He's speaking about the Christian shining for Jesus. abana chun ging tu te hi pat khovela dinga vak hiu lalpa jesu christa adinga vak ding te hiu ti again ai So first of all, let's think about us being lights for Jesus, but let's think about being a figure, or thinking of the light being a figure for Jesus. ama sa penin ayo ging tu te hi jesu christa mel pu ama mina vak hi je kun ayo I now ki en masa yet masa ding ai Jesus says, you are the light of the world. jesu christa so now to khovel vak lahi ati Figure or a picture of God the Holy Spirit. bible is maile thau tu hi thagau thing thau to te hin nai alaki mang sa kai It was used for many things in the Bible. bible hun hin le convert tu hi thil za chum chum alaki mangai It was used for the anointing of kings. thau kitimo mo hi leng te sa thau nu na din le alaki manga Priests. thim putin alamang se ku It was used by the prophets. zon le te le alamang se ku ai And then we go into the New Testament. tutung thakun la et ahi chun Remember the parable of the 10 virgins? nunga thiang tho pa som te chan chin kha bak ngai tu lew hen And there we see the whole importance of oil being in the lamps. zi nunga thiang tho te chan chin pa chun thau tui aman tam ji le apoi mo da aki hedok the ai We're home day by day. lam la in sunga la ni sin in khwa pathin vak chu vak dingin le zi vak chu mu the vak dingin la hin khwa lamang na em So note our first point this evening, the function of the light.
akhat na dinga tunita huna again chu vak na septan ai. Let's move on. We have thought about, the figure of the light. Let's think secondly about the function of the light. Akhat na dinga kan vak umji again na tun ani na din vak na septan again ding wai. Jesus says to you and to me, you are the light of the world. Ilal pa Jesus Christ nang khovel vak lahi ai ti ai. The supreme function of the Christian is to shine the light of the Spirit of God and Christ-likeness to other people. Christian ging tu khatin ibol dinga thupi pen khat chu bahem tile pathin Jesus Christa wak chu thagau thing tho pui hoina to ziwak chu mi te I sak ding imu sak ding hi ai. But are we really doing that? Ji chu ibol nem tunita hun hin. When people look at us, do they know that we have been with Jesus? Mi ten e takaile nang le ke hi Jesus Christa wak nei te hi ti e the na em. The Bible says of the disciples that they knew that they were disciples because they had been with Jesus. Bible chun hitin again amau hi nung zui te chan chin again lai khan amau hi nung zui te ti ala het the na chu payam tile amau chu Jesus Christ to khom jing ai je kun miten nung zui te hi tin ala tep te thayu ai. As we think of the function of the light, there are three things I want you to note. First of all, we must shine as lights in our own families. We are told this in verse 15 of the scripture that we read. It says, let your light shine in the house. One of the most difficult places to witness for Jesus Christ, I believe, is in our own homes. But it's there that Jesus wants us to shine for Him. So we have thought this evening about the figure of the light. We have thought about the function of the light. Now I want us lastly to think about the failure of the light. Note what Jesus says here in verse 15. He says, nor do they light a lamp and put it under a basket. Luke adds something else. Luke in his gospel adds something else. Luke in his gospel adds something. He says if you light your lamp, you don't hide it under the bed. As we think of this whole idea of the basket and the bed, we learn some very important lessons. The basket here speaks of busyness in the Christian life. Now we know what the basket was for. It was for perhaps storing flour. It was a place where they stored different things in the house. It speaks of busyness, it speaks of work. And when we think of bread and we think of the basket and we think of work, we're reminded that Jesus says, man shall not live by bread alone. But by every word that cometh or proceedeth from the mouth of God.
amabo pathin kama parhung podok thua chun hingzon alati kha. And tragically, in many cases, Christians become so wrapped up in their own busyness. Da tak chu Christian te at tam ta hi eima lan nai lok na ding ai toin tam pi boi gam ta ai. And we need to be aware of barrenness in our busy lives. Ziaka chun tun tau ni ngai to ding a pha chu bahem tile lani sin in khuwa nanga ding la boi tak lor jeka laga solo na hi langai to ding kha doi ai. That can sap or take away our spiritual strength. Zi laga solo na langma ating pe pala boi na chun la thagau chante thagau thil pe la chante chu ano bang the alowele asunim the. I have known of Christians who have lost their radiance for Jesus because they've been too busy. Keima ngei le ging tu khen khat ama ding aboi ta lo jeka pathin wak ama chung tak lang zo talo mi bang zarem ka het au mai. Very easy to go out and do things. It's very easy to go out and work for Jesus. Lal pa ding pati do na ba sep ding cha bai lama. But are you spending time alone with Jesus? Ama bo pathin to nang main fin rila hun lamang na em. Getting into His Word, reading His Word, ama thu sima ama thu ngai tu a spending time in prayer. ama to fin rila hun mat ding. It's so important that you, in the busyness of your Christian life, spend time alone with the Lord. Lal pa ding a boy ta kain khol lamat zing lain ama to fin ril ta ka hun lamar khom ding apoy mo ma. So we've got this picture of the basket speaking of busyness. Zi lo chun ina sep ding ei ko mu ai. But then the bed speaks of laziness. Lucas jiklama lupna again kan mit tha da na as to ate kinai. Look, friends, tonight, this is a wonderful message. It thrills my heart. Let us shine for Jesus. Let us shine in such a way that the Spirit might so come upon us. And break us and melt us and mold us into the likeness of Jesus Christ. So that we might shine for Jesus. So that we might be lit candles for Jesus. This is the generation that you live in. This generation needs you. And as we come to the close of this message, I appeal with you to come and make that commitment and say, Jesus, I will shine for you. Hallelujah! Amen. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Centenary Species Recognition. Reverend Dr. T. Lungpau, we the undersigned, on behalf of the members of the Evangelical Organization Church, take this advantage to honor you in presenting this citation in recognition of your outstanding leadership in administration and evangelism, which resulted in spiritual awakening in our land. May the Lord continue to make you a blessing to many more people. Centenary Species Recognition, Reverend Dr. Kisai. We, the undersigned, on behalf of the members of the Evangelical Organization Church, take this advantage to honor you in presenting this citation in recognition of your outstanding leadership in administration and evangelism, which resulted in spiritual awakening in our land. May the Lord continue to make him a blessing to many more people. Zai avela kalan ni lu aita ilale nim zolo in lo yu paten ni ya bolo pathin lo tu dingin kasalo apoe Secondly, you see executive member le annual council ata ngayu iti hibang chanem alaki gen nunga khading veng alaki gen khoma je alaki pi he tu chung centenary program ai bakibol ko mai po EOC executive member de resolution le je chu annual council aki produta je chu member 10 member zale songa vangten lemati na dum ju je ki bon hi lalpalo pina changel la No
lama ama langam kerena ama thiri chena sowa amin lo pina ta lang zen agam ke